Orduan, hementxe gaude Bidasoa Txingudi futbol taldearen beste ekitaldi bat aurkezteko, 3. urtez martxan dagoela, eta ikusten duzuen bezala 3 udalen babesa jasotzen du, Txingudi partzuergoaren bitartez. 2 txapelketa egingo dira, orain bat Gabonetan Irundikan antolatuta izango dena, eta beste bat Pazko aldean, Endaitikan antolatuta izango dena, eta talde guztien gainbegiraketa Errealetikan egingo da, eta gero hitza Davidi emango diogu berak pixkat gehiago zehazki teknikoki esplikatu dezan. Orduan, txapelketa hauekin eta bultzatu nahi dena eta lortu nahi dena azkenean da gazteen artean kirola bultzatzea, futbolaren indarra hor egotea, eta naiz eta hizkuntza ezberdinak eta kulturalki ere ezberdin izan, lotura hori bultzatzea eta elkarrekin gustora sentitzea. A mí en la parte que me toca de Irún, valoro muy positivamente que todos los clubes de Irún estén implicados en este proyecto, bien para participar con sus jugadores en la selección, bien para facilitar los entrenamientos y lo que es la preparación. Y también resaltar, yo creo que ese carácter que tiene también de encuentro entre los jóvenes de los 3 municipios. Aquí, no solamente es importante la cuestión deportiva, que la es, pero también el que los chicos y chicas tanto de Irún como de Hondarribia como de Hendaya compartan unas actividades, se conozcan, pueda incluso surgir una amistad entre ellos y también conocerlos en campos de juego. Donc juste pour faire un petit récapitulatif, une première initiative avait été lancée, il me semble, en 2001 par les communes d'Hendaye, Irún et Fontarrabie pour établir une première sélection du genre. Ça a perduré 2 ou 3 ans. Et il s'avère que les clubs d'Irún, Fontarrabie et Hendaye ont eu la volonté de relancer cette initiative en 2014 pour reconduire une nouvelle sélection. Donc cette chose a été faite l'an dernier. Ils ont déjà participé à quelques tournois, notamment ici sur Irún, Fontarrabie et Hendaye. Et la sélection a pu connaître sa première victoire sur le tournoi d'Hendaye. Azkenan Europan ekintza uniko bezala, ikusten dugun ekintza hau, eta oso pozik bertan egotea eta gure laguntza emateagatik, guztioi. Aurten aipatu bezala, txapelketa ezberdinetan parte hartuko dugu, kadete mailan eta infantil mailan. Bertan parte hartuko duten jokalariak, hasieratik aipatu genuen bezala garrantzitsua ikusten genuen klub guztietatik behintzat 2 jokalari egotea, eta kasu honetan hala izan da, 18 jokalari deitu ditugu orain Gabonetan jokatuko dugun txapelketa honetarako, 2 jokalari klub bakoitzetik eta minimo, eta beste klub batzutatik zenbait jokalari gehiago ere deitu ditugu.